boek The Kind deur Jan van Tonder. The Child by Jan van Tonder. Now we're going to notes about the child. Aantekeninge oor die kind. In die kind verwys die titel na die een hoofkarakter wat eers naamloos is, maar later as Zolile bekend staan. So in The Child, the title first refers to the one main character, which is first nameless, but later known as Zolile. Dit is 'n doeltreffende titel, want dit sluit aan by die seun se aanvanklike naamloosheid. It is a fitting title because it ties in with the child's namelessness in the beginning. Omdat sy verhaal sentraal in die roman is dit sinvol dat die titel daaraan verwys. Because he is the main focus in the story, it makes sense that the title refers to him. Ruimte. Die roman Die Kind is in 1989 gepubliseer en die gebeure vind gedurende die tweede helfte van die 20ste eeu plaas. So the story was published in 1989 and the happenings take place during the second half of the 20th century. Alhoewel daar in die roman na stede soos Johannesburg, Pretoria en Durban verwys word, is die hoofruimte Msinga en omstreke in KwaZulu-Natal 'n tipiese landelike omgewing. They refer to other cities, but the main focus is on the area of Msinga and areas in KwaZulu-Natal, rural areas. Binne hierdie groot ruimte verskaf die gebeure na verskeie plekke soos Amazola se huis in Msinga, die Mutwa se huis in Plaas, die veld, Tugela Ferry, die tronk, Sipho se Umuzi, die veldhospitaal, Ziwe se huis en Amazola se huis in Mhlathuze en in Ishawi. So it moves between areas such as Amazola's house in Msinga, the Mutwa's house at the farm, the veld, Tugela Ferry, the jail, the tronk, the jail, Sipho's Umuzi, Sipho's home, the field hospital, Ziwe's house, en Amazola's house in Mhlathuze en in Ishawi. Die beeld van die landelike omgewing word realisties oorgedra deur byvoorbeeld die beskrywing van die huise in Msinga, die veld, die potte wat Amazola maak, die daaglikse roetine van die seuns wat bokke en beeste oppas, die kleredrag van die jong vrouens en meisies, die veldhospitaal en die mbuzies. So the rural area and the description of the houses in Msinga, the fields, the pots that Amazola makes, the daily routine of the boys who herd the cattle and the goats, the clothing that the young women and the girls wear, the field hospital and the mbuzies. Voorbeelde van waar die ruimte die gebeure in die roman beïnvloed is, Mlenzana het die landelike Msinga waar daar min geleenthede is verlaat om geld op die myne in Johannesburg te verdien. So Mlenzana left the rural area of Msinga where there was few opportunities. He left to go and earn money at the mines in Johannesburg. Amazola verlaat haar tradisionele huis, Igugwana, waarvoor sy baie lief is en trek dorp toe, waar daar elektrisiteit is, sodat sy meer naaldwerk kan doen. Amazola left the traditional home, which she loves so much, and then she moves to town with electricity in order she can do more needle work. Now we come to the verteller's perspective of vertellershoek. In Die Kind word 'n derde persoons verteller gebruik, third person. Dit beteken dat die leser die gedagtes en gevoelens van verskillende karakters en verskillende tye
en op verskillende plekke leer ken. So, because you're using a third-person storyteller, it means that the reader picks up the thoughts and the feelings of different characters in different times and in different places. They learn to know the characters. Omdat die kind en Amazolo die hoofkarakters is, word die verhaal dikwels vertel soos wat hulle dit waarneem en tree hulle dus dikwels as fokalisator op. Because the child and Amazolo are the main characters, the story is told from their perspective, how they experience it, and the focus is on them. Voorbeelde van die gebruik van verskillende karakters as fokalisator is, Tandy is die fokalisator wanneer sy 'n plan bedink om die kind van Amazolo af te rokkel. Bladsy 32 by 32. Tandy is the focus of attention when she thought of a plan to get the child away from Amazolo. Die leser besef die aanval van die honde van die Amazolo se gesigspunt, sy is dus die fokalisator. The readers experience the attack of the dogs from Amazolo's point of view, because she's the focalizator on page 45. Mlenzana is die focalisator wanneer hy medisyne by die hospitaal gaan soek. So Mlenzana is the focalizator when he has to go fetch the medicine from the field hospital. Die kind is die focalisator wanneer daar beskryf word hoe hy daaroor voel om by Tandy en Mbula te bly. Page 66. The child is the focal point of attention when it's described how he feels to go and live by Tandy and Mbula. Mbula is die fokalisator wanneer hy vir Zulile by die skool gaan haal. The focus point is on Mbula because he is the one who fetches Zulile at the school. Intrige en storie. In die kind begin die verhaal kort voor die kind se geboorte en ontwikkel tot net voor Amazolo se dood nadat Zulile uitgevind het wie sy werklike ouers is en wanneer hy vir Nomsa na Amazolo neem om haar te ontmoet. So, this story starts from shortly before the child's birth, and then it develops into up to the time when Amazolo's death, and Zulile finds out who his real parents are, and when he meets Domsa en Amazolo. Alhoewel die verhaal meestal kronologies vertel word, is daar gevalle waar die intrige en die storie verskil. Although the story is told in chronological order, there is times when the intrigue in the story differs. Example, die verhaal begin wanneer Amazolo swanger en sonder 'n man in haar lewe is. Maar die leser kom eers in hoofstuk 8 agter waarom Mlenzana uit Msinga weg is. The story begins when Amazolo became pregnant without a man, and the readers only find out in chapter 8 why Mlenzana left Msinga. In hoofstuk 1 gaan soek Mbula vir Amazolo by haar huis en besef dat sy weg is. Maar haar vertrek word eers in hoofstuk 4 beskryf. In chapter 1, Mbula went to look for Amazolo by her house, and only when she discovered he's gone, then it is described in chapter 4. We'll stop there for today, guys.